Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Namar ka jing theru labba bajur, haga step arpunyo tarik ujemang arajar arpo, kaladon ka jing tua khendau hagi babun gijaka, bat kawai na kishnong kabala shakta kadai hanong kli East Giant Hills District. Kaladon ka jing tua khendau hagi babun gijaka hagtai kishnong, nrai ka bakhamjur kadai haga jaka kabala tip kum ka lumwar, kabadon marjan bat ka shnong tongseng. Hagatai gijaka, kaladon ka jing tua khendau kabatap ya kesurok, bat ki kali ki balaj bawan kila sakut hashtag lenti.